nou gepozel. Sorry vir... Ek het dit like nou gepozel, né? En ek moet nog net dit plat maak en styf maak. So, ek het nou 'n nuwe pomp gebruik van my pompom. Oh, hier is my pompom. Ek het nou 'n nuwe pompom verbruik om dit te doen. So, hierdie is die kompies. Ons gebruik dit op en ons hou die toppie af. So like, ja. As kom gou uit. Dan baie baie. Okay, but yeah, guys. This is my little sister, ja. Tina? Ja? Het hulle al begin dan? She bought the balloons. Mami, ga je doen nou? So, this is my style for I'm just gonna make this with. So you must come to me. Look at my wrist. My shoes is lying in the bowl. So I'm seeing you in the next video. Clock it, I'm in the bedroom now. Look here, the shampoo.